안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 좋은 날이죠? 사호들의 좋은 날이죠? 사호들의 전혀 모르는 사람처럼 이렇게 보고 있어요. 이래서 단 활짝한씩 소사진 무대를 제가 아침에 아침 일어나서 묵상하다가 고민하다가 짐은 다 오르칠락 씨한테 맡기고 걸어왔어요. би өнөөдөр өглөө босоод ямар ч тач өнөөдөр олон зүйлийг бодож байгаа. Бүх юм авчдаг та даатахад тэгээ сайхан ашгаад ирсэн. өглөө 오늘 신잠으로 шинэ нөгөө тавьсан замаар ашгаад ирсэн. 그 아침 이른 아침에 여자분들, 남자분들, 나이 드신 분들 운동하더라고요 거기서. Тэгсэн чинь бүгд өглөө ээлж тийм ээ одоо олон хүмүүс гадаа гараад асуулт хийгээд асгаад бас тийм ээ гүйцгээд байлээ. 사람 하나도 없을 줄 알았는데 Уг нь ганц ч хөнгөө байх хаа гэж бодсон. 운동하는 사람들이 있더라고요. Тэгсэн чинь асуулт хийж байгаа хүмүүс их олон харагдсан. 세상 사람들은 자기 건강을 위해서 그 이른 아침에 일어나서 뭔가를 하고 있습니다. За энэ хорвогийн хүмүүс бол тийм ээ гэрт өглөө босоод өөрсдийнхөө төлөө ямар нэгэн зүйлийг хийх гэж явж байна. 그리고 강을 건너자마자 바로 큰 길로 나온 게 아니라 그 전에 강 쪽으로 내려갔어요. За тэгээд шууд одоо тийм ээ гол өнгөрөөд том одоо төв зам руу оролцохгүйгээр тэр гол руу жоохон бууж ийсэн. 쭉 가다가 우리 기도하던 그 땅으로 이렇게 나왔어요. За тэгээд явж байгаа яг бидний залбирч байсан тэр ганцаар руу жоохон очиж хадлаа. Тийм ээ. 그러면서 그냥 걸어오면서 기도를 했습니다. Тэгээ бас алхаж явгаа замдаа залбирсан. 아니, 우리 교회가 세워지기를 또 우리 교회가 세워지기를 그쪽에 위에다 За хурдан тэр ганцаар манай чуулган бий болоосай гэж хүсэж байна. 기도하고 계시죠? Бүгдээрээ залбирч байгаа юм тест. 그때 사람들 만났을 때 보면 아무 표정이 없었어요 아침에. За өглөө бол тийм ээ хүмүүстэй уулзсан чинь ямар ч царайны хориодгүй байцгааж исэн. 저도 모르는 척하고 그냥 걸어갔습니다. За би ч гэсэндээ тэр хүмүүсийг танихгүй царайлаад алхаад байсан. 여러분한테 인사했더니 또 모르는 За 척하네. гэсэн чинь та бүхэнтэй ирээд мэдсэн чинь бас танихгүй царайлаад.
반갑습니다. За ямар ч тач уулзсандаа баяртай байна. 기도하겠습니다. Тусдаа залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхад талархлаа. 주님이 죽으시고 부활하신 그날을 기념하기 위해서 우리 주님 모입니다. Эзний өгөөж дахиад байсан тэрхүү өдрийг дуусгахын тулд бид эзний өдөр цуглалаа билээ. 이 주의 날을 주님을 위해서 나를 위해서 돌아가신 주님을 위해서 생각하고 그리고 시간을 보낸 귀한 시간들이 되도록 도와주십시오. Энэ эзний өдөр миний төлөө өөрийгөө зориулсан өөд болсон тэр эзэн таны дурсан санааг өнгөрүүлж чадхад туслаарай. 365일 내 날이었던 것이 이제 주일날은 주님을 위해서 드리는 시간이 되도록 도와주십시오. 365 өдрийн бүгдийг нь миний өдөр гэж боддог байсан боловч эзэн таны өдрийг эзэн танд өнгөрүүлж чадхад туслаарай. 이제 365일이 그리고 영원한 세계가 주님과 함께하는 날임을 기억하게 도와주십시오. Мөн энэ 365 өдөр мөн хоошид мөнхийн цаг хугацаа эзэн тантай хамт байх цаг хугацаа гэдгийг санан амьдрахад туслаарай. 주님의 말씀으로 주님과 함께하고 Эзэн таны үгээр эзэн тантай хамт байж 주님의 사람들과 함께 주님과 함께하고 эзэн таны хүмүүстэй хамт эзэн тантай хамт байж 우리의 속에 계신 성령과 함께 주님과 함께하는 시간들이 되도록 도와주십시오. мөн бидний дотор буй ариун сүнстэй эзэн тантай хамт байсан цагийг гаргахад туслаарай. 오늘도 우리의 말씀을 깨닫게 도와주셔서 하나님의 사람을 능히 든든히 살아가도록 인도해 주십시오. Өнөөдөр ч мөн эзэн та үгийг ухааруулж бурхан таны хүний хувьд хүчирхэг амьдрах чадхад туслаарай. 혹여 건강을 위해서 오시지 못한 분들 속히 건강하게 도와주시고 Өнөөдөр эрүүл мэндийн шалтгаанаас болоод ирч чадаагүй хүмүүсийн биеийг эзэн та түргэн эдгээгээрэй. 혹여 마음의 근심과 여러 가지 걱정에 오시지 못한 분들 그 모든 마음 문제 영원한 천국 소망 가지고 해결하도록 도와주십시오. Мөн сэтгэлийн асуудал болон шаналлаасаа болж ирч чадаагүй хүмүүст эзэн та тэр бүхэл зүйлсийн мөнхийн амьдралыг нь шийдэн өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 구약성경 출애굽기 32장입니다. Хуучин Библиний Эцэс 31 сарын 출애굽기 32장 32 дугаар бүлэг байна. Эцэс 32 дугаар бүлэг. 좀 길어요. 1절부터 14절. За за хурд байна. 1-р ишлэлээс 14 хүртэл ишлэл. 천천히 구역산절 여러분 한 절 읽겠습니다. За удаахнаар бүгдээрээ эндээс орчуулагч нэг ишлэл тэгээд та бүхнийг ишлэлгээд ээлжлээд уншицгаая. Мосег уулнаас бууж ирэлгүй саадсныг ард түмэн хараад Аарон дээр цугларч түүнд бос бидний өмнө явах Бурхныг бидэнд бүтээж өг. Учир нь бидний Египт нутгаас гаргасан хүн болох энэ Мосед юу тохиолдсныг бид мэдэхгүй байна гэж хэлв. Унгад түмэн чихээсээ алтан эмгүүдээ болтлон Ааронд авчрав. Аарон үүнийг үзээд тугалын өмнө тахилын ширээ босгож маргааш эзэнд зориулсан баяр наадах болно гэж зарлан тунхаглав. Тэгтэл эзэн Мосед доошоо буу. Учир нь Египт газраас чиний гаргасан ард түмэн чинь завхарчээ. Эзэн Мосед би энэ ард түмнийг харлаа. Үзэх түм тэд зүрүүд ард түмэн байна.
Тэгэхэд Мосе эзэн бурхнаасаа гуйж эзэн агуугүй чамдас хүчрэх мутраар Египт нутгаас гаргасан ард түмнийхээ эсрэг таны уур хилэн яагаад шатна вэ? Авраам, Исаак, Израиль хэмээх зарцнараа санааж та тэдэнд өөрөөрөө тангаргалан би үр удмыг чинь Тэнгэрийн од шиг олшруулж амлсан бүх газраа үр удамд чинь өгч тэд үүнийг өөрт өвлөх болно гэж тэдэнд айлцсан шүү дээ гэв. Тиймээс эзэн ард түмэн дээр буулган гэж өнөө санаахаа үүсэж 기획이에요. За их урт хэсгийг уншлаа. 오늘 주제가 뭐죠? Өнөөдрийн сэдэв юу вэ? 예? 모르시는 분 계세요? Мэдхгүй хүн байна уу? 늦게 오셔서 그래요. За хоцорч ирсэн хүмүүс мэдхгүй байна тийм ээ. 일찍 오시면 앞에 화면에 기록을 해봅니다. За эрт ирэх юм бол урд дэлгэцэн дээр сэдвээ гаргаад явчихсан байгаа. 그러면서 한번 생각해 보시라고. За тэгээ та бүхнийг бас бодоод сайн гэсэндээ. 우리는 이 세상에 살면서도 여러 가지 기다림 속에서 살아갑니다. За бид бүхэн энэ дэлхий дээр амьдрахдаа олон зүйлсүүдийг хүлээж амьдралаа. 어릴 때는 엄마 기다리고 За баг багтаа бол ээжигээ хүлээдэг тийм ээ. 좀 크면 아빠가 놀아줄까 기다리고 За жаахан томрох юм бол аавтайгаа тоглох уу гэж хүлээдэг. 좀 기다리면 좀 더 크면 친구 기다리고 За дахиад жаахан томрох юм бол найзаагаа хүлээдэг. 좀 더 크면 이성의 짝을 기다리고 За бүр илүү томрох юм бол өөрийнхөө эсрэг хүүсний хосоо хүлээдэг. 좀 더 기다리면 За бүр жаахан хүлээвэл 아파트 기다리고 байн хүлээдэг тийм ээ. 좀 더 기다리면 크면 Бүр илүү том болох юм бол 뭘 기다릴까요? юу хүлээдэг вүлээ? 자식을 기다리죠. Үр хүүхдээ хүлээдэг. 조금 더 시간이 지나면 За бүр илүү цаг хугацаа өнгөрвөл 뭘 기다릴까요? юу хүлээдэг вүлээ? 내가 어디로 가지? Би хаашаа явах вэ? 하시라고 힘든 것은 누구나 다 그 얘기 하대요. Тэгээ хинч байсан тийм ээ бүгд ингэж ярьдаг. 돌아가실 때 되면 버릇 없어. За тийм ээ. Одоо өөд болох төхөөд ирэх юм бол өө бурхан байхгүй. 어떤 사람은 하나님 돼서 갔어 그러죠. За зарим хүмүүс нь болохоор бурханы өмнө олсон. 그렇죠? Зэдэг үстэй. 모르면서도 그 얘기를 합니다. Тэр мэдгүй хэрнээ энэ талаар ярьдаг. 증거도 없으면서 그 얘기를 합니다. За нотолгоо баримтгүй хэрнээ энэ талаар ярьдаг. 그런데 우리는요 За харин бид нар 확실한 증거가 있어요 없어요? бадтай нотлохоо байгаа илүү байхгүй юу? 네, 천국에 간다는 확실한 증거가 있잖아요. Яваач руу орно гэсэн бат итгэл байгаа. 그날 기다리셔요? Тэр өдрийг хүлээж байгаа юу? 간호사 선생님 왜 대답 안 해요? За манай эмч ихч маань яагаад хариулж чадахгүй байна? 아직 남편 기다리는 나이구나. Одоохондоо нөхрөө хүлээж байгаа мэдээлэл шиг байна тийм. 우리는 평생 이 세상에 살아가면서 뭔가 기다리면서 살아갑니다. За бид бүхэн насан туршдаа энэ хороо дэлхий дээр амьдрахдаа ямар нэгэн зүйлийг хүлээгээд амьдрдаг. 야구교회는 지금 뭘 기다리고 있어요? Ярмаг чуулганыхаа маань юу хүлээж байгаа юм бэ? 비밀의 수시트. 신파스터를. 예, 6월 1일 날 밤에 오신답니다. За 6 сарын 1-нд өөрөөр ихээр болсон. 원래는 5월 28일 날 오시려고 했었어요. За уг нь бол 5 сарын 28-нд ирэх байсан байна. 근데 비행기가 날아보니까 31일 날에 있었어요. За тэгсэн чинь омсны билет байхгүй гэд 31 рүү хойшилсан. 그런데 끊으려고 하니까 없어. За тэгсэн чинь бас тиймээ билетээ авъя гэсэн чинь байхгүйсэн байна. 몽골 오는 사람들 많은가 봐요. Монгол руу маш олон хүмүүс ирж байгаа шиг байна тийм 그래서 ээ. 6월 1일 날 밤에 오십니다. За тэгээ 6 сарын 1-нд шөнө ирлээ. 그래도 나가보실 거죠? За тэгсэн чи та бүхэн тосно гэж явчихна үстэй. тийм ээ. 잘 나는가 보다. За бүгдээр унтыг ярин шинцсэн юм шиг байна. 갈라 잘 거예요? Гасаах унтир өдөр унтчих уу? 집에서 그 원거리 기도를 바로 옆인데
Гэрийнхээ нэг хажууд штэ тийм ээ. 기다리는 것이 마땅하죠. За хүлээнэ гэдэг зүйл ба мэдээж нэ. 근데 기다리는 동안에 잘 살아야 돼요. За гэхдээ хүлээж байх явцдаа бид бүхэн сайн амьдрах хэрэгтэй. 제가 오늘 이 본문을 찾은 이유가 있습니다. За өнөөдөр би бас энэ үгийг сонгосон шалтгаан байгаа. 이스라엘 백성들이 애굽에서 400년 동안 종살이 했어요. За Израильчууд Египтэд очоод 400 жил боочлогдсон. 근데 모세를 통해서 이제 이스라엘 백성들이 애굽에서 다 나왔습니다. За гэхдээ Мосегаар удирдуулаад Израильчууд бүгд Египтээс гарсан. 그리고 홍해도 건넜어요. 홍해. За мөн улаан тэнгисийг ч мөн гаталсан байна. 3일간 걸었는데 물이 없어가지고 하나님께 막 원망했는데 반석에서 물이 나왔어요. За тэгээд 3 өдөр алхаж явангаа тийм аман цангаад бурхан гомдсон. Бурхан гинтэл хаднаас усын гаргаж өгсөн. 또 물이 없어요. За дахиад тийм ус алгаа ам цангаж байна. 물이 나왔는데 쓴물이야. Ус гарч ирсэн гэхдээ гашуун 야 байна. 우리 죽겠다 그랬습니다. За бид нэр өөхөх нэ гэсэн. 근데 그 쓴물이 단물이 됐어요. За гэтэл тэр гашуун ус нь чигэрлэг ус болсон. 그렇죠? Тэгсэн биз дээ. 그리고 종려 79가 있고 있는 그 샘을 만났어요. 종려나무 79가 있는 70나무가 있는 샘을 만났어요. За тэгтэл тийм ээ 7 мод бут байгаа тэр устай булагдтай уулзсан. 달. Чигэрлэг ус гэсэн тийм ээ. 종려 70나무, 종려나무. Даасан давтуу мод. 만났죠? Даасан давтуу модтой уулзсан тийм ээ. 그러죠? Тэгсэн биз дээ. 듣고 있고. 그리고 또 원망해요. За тэгтэл дахиад тийм ээ гомдсон. 어떤 사건이냐? Тэр ямар үйл явдал вэ? 자기들을 그렇게 인도해 오던 모세가 산에 올라갔어요. За өөрийг нь удирдах ирсэн Мосе уул руу авирсан байна. 사실은 시내산 앞에서 야 백성 놓으라 그랬어요. За тэгээд Синай уулын өмнө тийм ээ ард түмнийг цуглуулаа гэж. 근데 시내산을 보니까 하나님의 음성과 번개가 너무 무서웠어요. За тэгтэл Синай уулын дор иртэл бурхны тэр бүгэнийг дууж юм ээ үнэхээр аимшигтай байсан. 그래서 장로들만 오라 그랬어요. За тийм учраас зөвхөн ахлагчид ирээ гэсэн. 근데 장로들이 모세를 보고 뭐라고 했냐면 우리 무섭다. 네가 올라가서 하나님 말씀 듣고 그 이야기를 전해달라 그랬어요. За тэгтэл ахлагчид тийм ээ бид нар айж байна. Чи дээшээ гараад бурхны үгийг бидэнд авчирээ гэсэн. 그럼 우리가 다 듣겠다 그랬습니다. За тэгвэл бид бүхэн сонсноо гэсэн. 하나님의 놀라운 음성과 번개 속에서 있던 그걸 본 거예요. За тэгээд бурхны гайхалтай тийм ээ агуу тэр аян цахилгаан дотор хөнгөнж байгаа дуу авиг сонссон. 너무 무서웠어요. За тэгээд маш их айсан байна. 그래서 자기들은 그 신에서 가까이 못 가겠다는 거죠. За тэгээд өөрсдөө тэр Синай уул руу авирч чадахгүй нэ, гарч чадахгүй гэсэн. 하나님도 신에서 가까이 오지 마라, 오르지 말라. 내가 그들을 공격할까 그랬습니다. За бурхан ч гэсэндээ тийм ээ Синай уул руу бүү ойлтоо би тэднэрөө буугач надад хуталнаа гэсэн. 모세한테 올라오라 그랬어요. За тэгээд зөвхөн Мосе гарч ирээ гэсэн. 근데 모세가 누구를 같이 데려가요? За гэтэл Мосе хэнийг дагуулж явдаг вэ? 예? 어루툴락스 데려가요? Орчуулагчаа дагуулаа явдаг уу? 요사를 데려가요. Яошоо дагуулаад явдаг. 그래서 40일 동안 있게 됩니다. За тэгээд 40 өдөр тэнд сааддаг. 근데 이스라엘 백성들이 그 40일 동안 모세가 안 내려오니까 무엇을 하냐면 За тэгээд Израильчууд 40 өдөр Мосе бууж ирэхгүй байхсны улмаас юу хийдэг вэ гэхээр 오늘 본문의 일을 하는 거예요. за өнөөдрийн үндсэн хүн дээр гарч байгаа зүйл хийдэг. 32장 1절 32-ийн 1-р ишлэлэн 읽어드릴게요. Мосег уулнаас бууж ирэлгүй саадсныг ард түмэн хараад Ааронээр цуглуулж түүнд бос бидний өмнө явах бурхныг бидэнд бүтээж өг. Учир нь биднийг Египт нутгаас гаргасан хүн болох энэ Мосед юу тохиолсныг бид мэдэхгүй байна гэж хэлв. 40일 동안 모세가 안 내려오니까 야 우리를 인도했던 그 모세 어디 갔느냐? За 40 өдөр тийм ээ Мосе бууж ирэхгүй байсан учраас бидний өдөртөж байсан тэр Мосе хаачсан бэ гэж хэлсэн. 우리를 인도하던 그 신을 우리를 위해서 만들자 그랬습니다. За тэгээд бид өөрсдөө бурхан хийе гэсэн байна. 그 어떤 신을 만들까? За тэгээд ямар бурханыг хийсэн бэ? 2절부터 4절까지 За 2-оос 4 хүртэл 읽어드릴게요. Аарон тэдэнд эхнэр хүүгүүд офтынхоо чихэнд байгаа алтан эбгүүдийг мулталж надад авчир гэв.
Бүх ард түмэн чихнээсээ алтан эмгүүдээ мултлан Ааронд авчрав. Аарон алтыг тэдний гараас авч хайлуулж цутгаад багжаар цутгамал тугал болгов. Тэд Израильчуудаа та нарыг Египт нутгаас гаргасан бурхан чинь энэ юм гэцгээв. 너희에게 귀의 금고리를 삐어서 내게로 가져오라 그랬습니다. За бүх тиймээ алтан эмэг зүйлсүүдийг надад авчирээ гэсэн байна. 그 금고리를 다 삐어서 이제 아론한테 가져갑니다. За тэгээ ард түмэн бүх алтан эмгүүдээ авчраад Аарон өгсөн. 그 손에서 받아가지고 그것을 새겨서 뭘 만들었어요? За түүнийг нь аваад түүнийг хайлуулад юу хийсэн гэж байна? алт은 덕을 Алтан тугал хийсэн. 그러죠? Хийсэн байх тийм ээ. 금송아지를 만들어 놓고 단을 쌓고 야 내일은 하나님의 절기니까 우리가 나아다 절기자 그랬습니다. За тэгээд алтан тугалыг босгоод за бурхны өмнө талын ширээ босгоод маргааш хитэн зориулсан баяр наадам хийнэ бүгдээрээ 6 гэсэн. 그리고 6절에 За тэгээ 6 дугаар юм шиг дээ. 일찍이 일어나서 번제를 드리며 화목제를 드리고 앉아서 먹고 마시며 일놀았더라 그랬습니다. За дараа өдрөө тэд ирчлэг босгоод шатаал тахлууд өгөж ивийн тахлуудыг авчирч идэж уухаар сууж тоглож нарихаар босцоогоо гэж. 자 이것은 애굽에서 하던 모습들을 본 모습이에요. За энэ үйл явдал энэ өвтөргөн Египтэд байхдаа харсан тэр өвтөргөн. 애굽에서 보니까 이렇게 신을 섬기다가 За Египтэд харсан чинь ингэж бурхандаа үйлчлдэг юм байна лээ. 우리의 신도 이럴 것이다. За тийм учраас бидний бурхан шүтэн ч гэсэн ийм байна гэсэн байна. 자 제가 질문을 하겠습니다. За асууя. 왜 이스라엘 백성들은 모세가 데려올 때까지 기다리지 못했을까요? За яагаад Израильчууд Мосег уулнаас бууж ирэх хүртэл хүлээж чадаагүй вэ? 왜 그랬을까요? Яагаад гэсэн бол 첫 번째는 за нэгдүгээр 며칠인지 몰랐어요. хэдэн өдөр болох вэ гэдгийг нь мэдээгүй. 하나님은 40일을 정했지만 За бурхан бол 40 өдрөө гэж тогтоосон. 사람들은 몰랐어요. За харин хүмүүс түүнийг мэдээгүй байсан. 자, 또 모르는 것이 있어요. За мөн нэг мэдээгүй зүйл байна. 아직 하나님에 대해서 잘 몰라요. Бурханы талаар сайн мэдэхгүй. 그렇죠? Тийм байгаа сте. 그러니까 가나안 땅으로 가야 되는데 어떻게 누구의 인도를 받아서 가야 될지 모르고 있는 거예요. Тэр Канаан нутг руу орох ёстой байт гэтэл хинээр яаж удирдуулж орох вэ гэдгийг мэдэхгүй байсан. 왜 그럼 금송아지를 만들었을까요? За тэгээд яагаад ийм алтан тугалыг хийсэн бэ? 왜 그랬을까요? Яагаад тэгсэн бол 성경은 이렇게 이야기합니다. за Библиэлд ингэж хэлж байгаа. 이 시를 잡아놓고요. Энэ хэсгийг авчиргаараа тогтоогоо. 로마서 1장입니다. Ром 1-р бүлэг байна. 21절부터 23절까지 21-ээс 23 хүртэл нэшлэл. 아버지들 그리고 엄마들 청년 학생들 이렇게 읽어볼까요? 서서 За тэснараас нэг эхлээд манай аауд дараа нь ээжүүд дараа нь залуучууд сурагчид маань ингээд уруу хэсэг хуваагдаад уншицгаая. 아버지들 Эхлээд аауд бахан 21-ээс 23 хүртэл. Эхлээд аауд 22-ыг ээжүүд 23-ыг залуучууд сурагчид гэж уншия. 아우도 브로아이 Дэвч тэр бурхныг мэдсэн батлаа. Бурхан гэж түүнийг алдарсуулсан ч үгүй, түүнд талархал өргөсөн ч үгүй. Харин ч бодол санаа нь босч бурхны зүрх бодлоо гэж. Бурхны алдрыг моддаг хүн шовоод дөрвөн хөл амьттай мөсгчтэй хэдэн түгээр ирж 감사합니다. За баярлалаа. 우리 아버지들은 하루 저기 중앙교회에서 저 같이 있던 시간이 어떤 사람들이 많은가 봐. За аауд дотроос тийм ээ төвч болгонд байхдаа надтай хам хөрөлжээс үгүй нэг байхгүй юм шиг байна. 저는 이렇게 잘 읽게 하시잖아요. Ер нь бол бидний өдрийн сургаал үгэндээ дандаа ингэ сөөлжиж уншдаг шүү дээ тийм ээ. 네. 야르모 보셔서 구원받은 분들이 많으신가 봐요. Яармаг дээд аврагдсан хүмүүс олон баг шиг 네, байна. 좋은 일입니다. Энэ бол сайн зүйл. 왜 금송아지를 만들었느냐? За яагаад алтан тугал бүтээсэн бэ? 22절에는 22 дээр 스스로 지혜 있다 하나 우준하게 되어 그랬죠?
өөрсдийгөө мэрэгэн гэж хэлдэг атлаа тэд муухан гэсэн байна. 그러죠? Тэгсэн байгаа. 21절에는 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음으로 어두워졌나니 그랬습니다. 21-ээр бодол санаа нь хоосорч ухамгүй зүрхэн харанхуй болжээ гэсэн байна. 영원하신 하나님, 눈에 보이지 않는 하나님, 영이신 하나님을 모르니까 За бүгд оршигч тийм ээ төгс үчиртэй сүнслэг бурхны талаар мэдэхгүй байгаа 눈에 учраас 보이는 게 신인 줄을 생각하는 거예요. нүдэнд харагдаж байгаа зүйлийг бурхан гэж бодсон. 그래서 23절에 За тийм учраас 23-ээр 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 궁수의 버러지 형상으로 만들었다고 되어 있습니다. үл муудагч бурхны алдрыг мууддаг хүн шууд дөрвөн хөлт амтыг хийгээд тийм мөлхөвчтэй адил дүрээр сольжээ гэсэн байна. 이스라엘 사람들이 신이 있을 것 같은데 안 보이니까 만드는 것이 우상이에요. За энэ хорвоодын амьдарч байгаа хүмүүс бурхан байгаа юм шиг хэрнээ нүдэнд харагдахгүй байгаа учраас шүтэнийг бий болгосон. 생각해 보셔요. За бодож үзье. 애굽에서 열재앙, 홍해 바다를 건너 가르는 것, 그리고 광야에서 물을 내고 종려 남은 것, 그 모든 경험했는데도 불구하고 За Египтээс тиймээ гаргаж авчирсан 10 гам шиг байна. Улаандын суваагцсан гайхамшиг байна. Мөн цөлийн 40 жил олон тиймээ тэр 70 настан модтой уулзсан юм бүх гайхамшигыг харсан хэрнээ. 아직 40년은 안 됐습니다. За 40 жилийн ихэнх хэлийг байна тиймээ. 경험을 했지만 아직 하나님을 잘 모르는 거예요. За тиймээ туулж мэдэрсэн ч гэсэн хараахан бурхны талаар мэдээгүй байсан. 그러니까 인도에 오던 모세까지 없으니까 За тэгээд өөрсдийг нь өдөртөж ирсэн Мосе хүртэл байхгүй болсон. 우리를 인도하는 우리 신을 우리를 위해서 만들자 그러는 거예요. За тийм учраас бидний өдөрцөн тэр бурхныг бид нар өөрсөндөө бүтээе гэсэн. 그리고 단을 쌓아놓고 화목제를 드리고 준비하는 겁니다. За тийм учраас тахлын ширээ босгоод тийм ээ тахлыг өргөж эзний өмнө 그 дайрсан. 화목제는 누구와 의 화목제예요? Энэ Иесусийн тахил хинтээ хийх тахил байсан бэ? 하나님 그 화목제를 받으십니까? Бурхан энэ тахлыг нь хүлээж авсан уу? 안 받으시죠. Хүлээж аваагүй. 다시 출애굽기 32장으로 옵니다. За гитлээс 32 дугаар ирээ. 6절에 이튿날에 그들이 일찍 일어나 번제를 드리며 홍제를 드리고 앉아서 먹고 마시고 일어나서 뛰놀더라. За 6 дугаар ишлэлдээ тэд 10 өнөр ишлэн босож сатан тахил өргөж ивийн тахилуудыг авчирч идэж ууж тоглож нариглаа гэсэн. 그러니까 자기들이 생각하는 하나님을 만들어 놓고 그 하나님과 화목하기를 원하시는 거예요. Тэр өөрсөндөө тийм ээ өөрсдөө бурхныг бүтээгээд тэр бурхныхоо өмнө ивийн тахилуудыг өргөж тоглож нариглаа гэж. 죄인 우리는 하나님과 화목해야 되려면 하나님이 정하신 법대로 해야 됩니다. За гэвтэн бид бүхэн бурхантай эвлэрье гэж байгаа бол бурхны тогтоосон эвлэрлийн тахилыг хийх ёстой. 우리는 죄 때문에 하나님과 끊겨져 있던 상태였어요. За бид бүхэн гэм нүглээсээ болоод бурхнаас тасарч холдсон байсан. 하나님 선택한 백성도 아닙니다. Мөн бурхнаас сонгогдсон ард түмэнч биш. 그렇죠? Тийм үстэй. 근데 예수님이 십자가에 돌아가시면서 За гэтэл Есүс загалмайн дээр өөд болоод 성소의 휘장이 위로부터 아래까지 찢어졌어요. за тэр ариун өргөний хан тийм ээ эхнээсээ дуустал тэр урагцсан. 하나님과 우리가 이제 만날 수 있는 장을 만드신 겁니다. За тэгээд бид бүхэн бурхантай уулзаж олохоор болсон гэсэн. 그게 예수님의 십자가의 은혜예요. За энэ нь Есүсийн загалмайн нэгүсэл байна. 그래서 하나님 보시기에 선택받지 못했던 이방인인 우리가 하나님의 백성이 된 겁니다. За тийм учраас бурхан нь сонгогдоогүй байсан хайр үндэстэн бид бүхэн бурханы ард түмэн болж байгаа юм. 그렇죠? Тийм үстэй. 우리는 죄가 예수님을 통해서 다 없어지기 때문에 하나님과 화목이 됐어요. 하나가 됐어요. За бидний гид нөгөө Есүсээр дамжуулж угаагдсан учраас бид нэр бурхантай эвлэрсэн. 근데 이스라엘 백성은 아직 그걸 모르는 거예요. Израильчууд маань хараахан түүний мэдхгүй. 근데 참 이상한 일이 있죠. За гэтээ нэг сонин зүйл болж байна. 거기 너희 여인들과 딸들에게서 귀고리를 취하라 금귀를 취하라 가지고 금송아지를 만들었거든요. За өөрсдийнхөө эмэгтэйчүүд октоос тийм ээ тэр алтан эмиг эдлүүдийг авчраа алтан тугал хийе гэсэн. 근데 백성이 그 많은 금을 내와서 금송아지를 만드는 거예요. За гэтэл тэр үед ард түмэн тэр олон алтыг цуглуулж авчраа энэ тугалыг бүтээсэн. 생각해 보셔요. Одоо ч үзье. 그 금이 어디서 났을까? Энэ алтнууд хаанаас гарсан бэ? 종이 금을 가지고 있을 수 있어요? За боол хүн алттай байж чадах уу? 400년 동안 종사를 했어요. 400 жил болж тагцаа. 그러잖아요. Тэгсэн тийм ээ. 그 금이 어디서 났냐면 За энэ алт хаанаас бий болсон бэ? 아브라함에게 약속했던 것처럼
Авраам дагуулсан шиг 너희들이 애굽에서 종살이하고 나올 때 얻을 거라고 돼 있어요. та нар Египтэд боолчлогдож байхдаа тэндээс нь гарах үедээ олж авнаа гэж хэлсэн. 자, 32장 32 дугаар бүлгийн 12장입니다. 12장 출애굽기 12장. за гэтэл 12 дугаар бүлгээс харъя. 삼십사 절부터 36절. 34-өөс 36 хүртэл нь 또 아버지, 어머니, 청년 학생이요. за яг түүнтэй адилхан үлддэг адилхан 1 2 3 гээд аауд ээжүүд залуучууд сурагчид гэж уншина. 아우드, 브로아이, Тиймээс хаарт төмөн эсээгүй зуурсан гурав хийсэн саваа хувцсандаа богоод морлоо. Эцэг Египчүүдийн нүдний өмнө ард түмнээ таалан сольсон тэдний нэгсний Египчүүд зөвшөөрч ирээ. Тиймээс тэд Египчүүдийг зөвлөсөн гэлээ. 하나님이 장자 죽지 않으려면 문 좌우임강에 손좌임강에 피를 바르고 그 안에 있으라 그랬어요. За бурхан тиймээ өвгөн бүгд өгөх гамшигыг өнгөрөөхийн тулд хаалганы хатаж дотовчондоо цусыг төрхий гэртээ байгаарэ гэсэн. 그리고 그 반에 옷을 입고 신을 신고 허리띠를 내고 부어 먹으라고 그랬습니다. 거기를. За тийм тэр өдрөө тиймээ өөрсдөө бүгд хувцас өмсөд үсээ бүстэй артаа таягтай тэр хурганы махыг идэрээ гэсэн. 자, 그리고 급하게 나가야 되니까 За тэгээд яарчтан гарах хөстэй учраас 집에서 먹을 수 있도록 음식을 준비하라고 한 거예요. замдаа идэж болохгүй цаг хоол хүндийг бэлдээрээ. 그래서 발효되지 못한 반죽 담은 그릇을 못에 싸서 어깨에 맸다고 돼 있죠. За тийм учраас зуурсан эсгээгүй гурилыг савнд хийгээд хувцсандаа богоод мөрлөө гэсэн байна. 그렇죠? Тэгсэн байгаа сте. 얼마나 급한 모습입니까? За энэ хэр зэрэг яарсан харагдаж байна. 그러죠? Тийм байгаа сте. 아니에요. Үгүй ээ нү? Яараа харагдаж байна уу? 날이 새면 빨리 애국에서 나가야 되는 거예요. Тэр өглөө ирж тийм ээ. Болхон болов. За маш хурдан гарах хэрэгтэй, явах хэрэгтэй. 목이 말라서 소풍기를 껐습니다. За жоохон хоолой банахтаа сэнсээ унтрааж чалаа. 급히 나가는 그 모습인데 급히 거기에서 애국 사람에게 은근 의목을 구하라고 돼 있어요. За яарчлан гарах хэрэгтэй байна. Гэхдээ тэр үедээ эгээмчүүдээс мөнгөн эзлээс алтан эзлээс хувцсыг нэгж аваарай гэсэн. 이야, 지금 파라오의 마음이 몇 번 변했었습니까? За энэ үртэл ирэхэд фараоны сэтгэл хэдэн удаа өөрчлөгдсөн бэ те? 그렇죠? Тэгсэн биз дээ. 모세가 우리 백성 보내라 그러니까 우리 하나님 누군데 그랬잖아요. За боосоо тийм ээ манай ард түмнийг явуулаа гэдэг чиний бурхан гэж хин юм бэ гэсэн. 그렇죠? Тэгсэн биз дээ. 그래서 계속 10가지 재앙을 내리잖아요. За тэгээд үргэлжлүүлээд 10 гамшигыг буулгадаг. 바로의 마음이 계속 변했었어요. Фараоны сэтгэл байнга өөрчлөгдөж байсан, хувирч байсан. 오공호를 다 죽이니까 За тэгээд бүх өвгөн хүүхдүүдийг өгүүлнэ гэдэг. 이제 우리가 죽겠다 다 나가라 그랬어요. За одоо бид нар бүгдээрээ өгөхнээ та нар явцгаа гэсэн. 언제 그 파라오가 마음이 다시 바뀌어서 스톱할지 몰라요. Тэгэхээр дахиж хизээ фараоны сэтгэл хувирч өөрчлөгдөн явхаа боль замс гэж хэлэх нь мэдэгдэхгүй. 그러잖아요. Тийм байгаа сте. 실제 마음이 바뀌었어요. Бодтоо сэтгэл нь хувирсан. 그래서 다 죽이려고 병사들과 함께 쫓아왔었잖아요. За тийм учраас араас нь бүгдийг нь хөөнөө гэж цэргэд авуулаад явсан. 그러잖아요. Тэгсэн биз дээ. 그런 상황에서 그런 걸 다 알고 있는데 За ийм нөхцөл байдлаар энийг бүгдийг мэдэж байгаа юм нэ. 금, 의부, 폐물을 내놓으라고 하라는 거예요. Мөнгөн эзлээс алтан эзлээс хувцсыг нэгж аваа гэсэн байна. 이거 쉬운 일일까요? Энэ тэгвэл амархан байх уу хэцүү байх уу? 이와 같은 거예요. За үүнтэй адилхан байна. 깡패 도둑이 강도가 우리 집에 들어왔어. За дээрэмч манад ороод ирлээ. 막 때리고 하려고 막 죽이려고 칼도 뽑고 있어요. За тэгээд бидний зодоод тийм алах гал одоо хутга гаргаад ирсэн байна. 근데 그런 상황에서 Тэгсэн чинь ийм нөхцөл байдалд 도망가려고 했더니 зогтож байгаа
가 그러는 거예요. Тиймээ яв өгсөн баг. 달려가다가 За тийм гүйж явж байгаа. 뒤로 돌아서 Агшаага ингэж хараад 나 돈 가져가야 돼. би мөнгө авъя. 나 금 가져가야 돼. Би 건강하지. гих тоогоо алтан авъя. 그럴 수 있어요, 없어요? Ингэж чадахгүй юу? 그런 사람이 있는가 보네. Ийм хүмүүс байх шүү юм тийм ээ. 칼을 딱 빼고 있는데 Нөгөө хүн чинь гутгаас угалчаад байна шүү дээ. 강도가 Нөгөө дээн хүн чинь асууж чинь чинь 그런 거 다 놔도 그냥 나 살려라고 도망가죠. уг нь бол тэр бүх юм хаяад тийм ээ. Өөрийнхөө амийг авах гэж явна эцтэй аврах гэж. 지금 뭐고요? 집에 나왔다가 나 손목시계 안 가져, 결혼 반지 안 가져, 다시 가지러 가요. За гэрээсээ тийм ээ гарсан гүйж агаад өө би нөгөө хөрмийн бүгж бугавчаа мартчихжээ гэж буцаад гүйхүү. 결혼식 때 입은 제일 안 가지고 왔는데 가지러 가요? Өөгээ хөрмөндөө өгсөн нөгөө дээлээ авах мартчих гэж буцаад гүйхүү. 90대. 근데 하나님이 그걸 구하라는 거예요. За гэтэл бурхан эдгээр зүйлсийг үнэхэж аваа гэсэн байна. 그 의복 폐월 내놓으라고 해라. За мөнгө авт тийм ээ хувцсыг нэхээ. 이거 쉬운 일 아니에요. Энэ амарсан зүйл биш байна. 먹을 것도 지금 막 빼고 있는데 Тэр өөрөө идэх хэмээн бүртэл тийм ээ газ мөрлөө гаргаж байна. 반죽해가지고 그냥 메고 있는데 За тийм ээ газ зүгээр гурилаа тийм ээ зуураад нөгөө гурилаа аваа гаргаж байна. 나가다가 Тэгээ гаргаж байгаа. 여인과 이스라엘 백성 애굽 사람들 집에 가서 응급해를 내놔 Тийм 그런 ээ 거예요. Египтчүүдийн гэрээр ороод та нар мөн тэр автын энтлүүдээ өгөө гэж чинь. 근데 놀랍게도 За гэтэл гайхамар зүйл нь 다 줍니다. бүгдийг нь өгдөг. 그러죠? Тэгдэг байгаа ч тийм 36절에 36 дээр 여호와께서 애굽 사람으로 백성의 은혜를 입히게 하시아사 그랬습니다. эзэн Египтчүүдийн нүдний өмнө ард түмний таалан соёрсон гэж. 그들이 구하는 대로 주게 하심으로 애굽 사람들의 높음을 취하였더라 그랬습니다. За тэдний нэгснийг Египтчүүд зөвшөөрч түүхийхүү Египтчүүдийг цөлмсөн. 놀라운 거예요 이것은요. За энэ бол гайхамар зүйл. 근데 이스라엘 백성들 편에서는 마땅하기도 하고 400년 동안 종사를 했는데 받은 게 없거든. За Израильчүүдийн байр сууриас бол энэ мэдээж зүйл нь санагдаж байна. Яагаад вэ гэхээр 400 жил бооллогдсон андлаа өөрсөндөө олж авсан зүйл юуж байхгүйсэн. 그렇죠? Тийм биз дээ. 그리고 지금 장자 죽고 난리 났으니까 너희들이 있으면 지금 우리 망하겠다 빨리 가라 하면서 다 준 거예요. За тийм учраас Египтчүүд бас өвгөн өгсөн учраас тийм ээ. Та нар байгаад байх юм бол бид нэр өвд сүрх юм байна. Бошоохон яваа гэж газ өгөөд явуулсан байна. 밤에 나왔습니다. За төлөөс гарсан. 종살이 하면서 애굽 사람들이 반지며 목걸이며 귀걸이며 얼마나 부러웠겠어요. За тэгээд бас Египтээс гарахдаа энэ Египтчүүдийн тийм ээ алт мөнгийг аваад хувцсыг нь аваад ямар их баярлаж гарсан бол. 그러잖아요. Тийм байгаа сте. 아? 광야에 있으면서 뭐 했을까요? За тийм болохоор цөлд юу хийсэн бэ? 야, 풀러보자. За бүгдийг нээж үзье. 입어보고 Өсөж үзье. 자기도 걸어보고 За тийм зөөж үзье. 그거 자기 딸한테 가져가. За тэгээд охиндоо тийм ээ зөөж. 네? 아내한테 걸어주고. За эхнэртэй ч гэсэн зөөж өгч. 완전히 애굽의 그 가장 부유한 사람들 흉내를 냈겠죠. За тэгээд Египтэд байсан шиг тийм ээ даалтад нэртэй баян хүмүүсийн дүрд ороод тогтцоосон баг. 그렇죠? Тэгсэн баг те. 여러분 상상을 좀 생각 좀 해봐요. Та бүгд энэ жоохон бодоод төсөөлөд үзээрэй. 근데 그런 상황에서 За гэтэл тийм нөхцөл байдалд 모세가 없어진 거예요. Мосе байхгүй болсон. 산에 올라갔다 내려갔는데 40일 동안 안 내려오는 거예요. Уул руу гарчаад ирэх гэсэн 40 өдөр алга болчихлоо. 그러니까 이제 뭐 불안한 거예요. За тэгээд төгссөн байна. 야, 우리를 인도하는 신은 어디 있냐? Эднийг удирдахжсэн бурхан хаана вэ? 야, 너희들 그 위에다 그거 우리 우상 만들자. 신 За 만들자. тийм ээ. Та нар нөгөө алдаг эдлүүдээ аваад ирээ. Бид нэр өөрсдөндөө бурхан шүлтэний хийе гэсэн. 여자분들 За эмэгтэйчүүдийн 이거 빼서 주기 쉬워요, 어려워요? өөрийнхөө алдан аймаг зүйлсийг өгнө гэдэг амархан нь хэцүү юу? Хэцүү зүйлээ өгнө. 주기 쉬워요? Өгөхөд амархан байх уу? 거기 목걸이 큰 거 하신 남자분이 За тийм бүр тийм ээ том шар зүйлтэй ахмаа сууж ийн. 그렇다고 목사님 사드립니다. 저금좀 줘봐요. За тэр зүйлтэй та өгөөрэй гэдэг. Тэр алтан зүйлтэй өгөөрэй. 반지도 주고 Тэр бүгжээ бас өгөөрэй. 주세요. 안 줘요, 안 줘. За их юм бол өгөхгүй шүү дээ тийм ээ. 저 목사님 나한테 다시 죽지 않는지 어떻게 알아? Энэ паст надад буцааж өгөх юм уу? Өгөх юм биш. 못 믿어. Итгэхгүй тийм ээ. 종살이 하다가 얻은 그 은금괴물을 내놓기 쉬운 일이 아니에요. Тэр боолсондож байхдаа олж авсан алтан аймаг зүйлтэй өгнө гэдэг хэцүү амархан биш. 그런데 내놓아서 금 송아지를 만들어 버려요. За гэтэл тэднийгээ өөд алтан дууглыг хийсэн байна.
그 은국괴물을 왜 가지고 나오게 된지 아세요? За гэтэл бурхан яагаад ийм алт мөнгөн эдлүүдийг тэднээс нэгэж авах хүснийг мэдэж байна уу? 좀 따로 있어요. За зорилго нь тусна байгаа. 저기 다시 오늘 출애굽기 32장 봐요. За буцаад Эхлэл 32 руу гарчээ. 사절 Дөрөвдүгээр ишлэл. 읽어드릴게요. Аарон алтыг тэдний гараас авч хайлуулж цуцгаад багажаар цутгамал тугал болгов. Тэнд Израильчуудаа та нарыг Египт нутгаас гаргасан бурхан чинь эд юм гэцгээв. 그 원국병으로 이스라엘 백성들은 어리석어서 지혜가 없어서 신이라 생각하고 우상을 만들었어요. За тэр алт мөнгөн эдлийг Израильчууд муухан байсан учраас алтан тугалыг хийгээд бурхан гэж бодож бүргсэн. 근데 하나님이 진짜 생각한 건 뭔지 아세요? За гэтэл бурханы тийм ээ түүнд зориулсан зүйл нь юу байсан бэ? Зорилго нь юу вэ? 29장을 갑니다. Эхлээд 29 руу очие. 43절부터 43-аас 46절까지 46 хүртэл. 이번에는 아버지들, 어머니들, 청년들 쏘락치나릅니다. За энэ удаа бол дөрөв нийтлэл учраас аауд, ээжүүд, залуучууд сурагчид гэж тусдаа уншия. 쏘락치나들 잘 들어야 돼. За сурагч нар маань сайн сонсох хэрэгтэй шүү дээ. 자, 아우드 브라이. Сурагч нар 46. 알겠습니다. 배가 안 뺏고 싶다. 잘 보세요. 자세히 하리. 이 내용은 지금 모세가 시내산 올라가 40일 동안 있는 동안 하나님이 보여주신 거예요. За одоо энэ зүйлийг Мосе уул руу авирч 40 хоног байх үед бурхан харуулсан зүйл. 성막을 만들어라. За та нар ариун байх болно. 왜? Яагаад вэ? 내가 너희와 함께 하기 위해서 나오고 있어요. За би та нартай хамт байхын тулд байна. 그렇죠? Гэсэн байгаа юм байна. 출애굽기 20장에는 Гэтэл 20 дээр 하나님이 10계명을 주십니다. бурхан 10 хуулийг өгдөг. 네. 10계명 이런 거 다 지켜봐라 그랬습니다. За та нар энэ зүйлүүдийг сахиараа гэсэн. 먼저 10계명을 20장에 얘기하고 За 20 дугаар бүлэг дээр эхлээд 10 хуулийг тушаалыг өгөөд 그 다음에 하나님이 성막 만드는 이야기를 해주셔요. за түүний дараа бурхан ариун байхын хийх талаар хэлж өгсөн байна. 뭔가 이제 감이 오죠? За одоо тэгэхээр ер нь бол жоохон тодорхой болж байгаа юм шүү дээ. 그러죠? Боёс дээ. 이스라엘도 우리 10계명을 아무리 지키려고 해도 지킬 수 있어요 없어요? Израильчуудын 10 хуулийг хичнээн сахих гэж хичээсэн сахиж чадах уу? 지킬 수가 없어요. Сахиж чадахгүй. 그러죠? Тийм биз дээ. 그래서 로마서 3장이 말씀하신 За 거예요. тийм учраас Ром 3 дугаар бүлэг дээр хэлсэн 20절에 20 дугаар ишлэлтэй 계명은 자기 죄를 알게 깨닫게 하려고. хуультай өөрийгөө нүгэлдэг гэдгийг мэдүүлэхийн тулд өгөгдсөн. 죄를 깨달은 사람은 За гим нүглээ ухаарсан хүн 하나님과 만나고 싶은 마음이 드는 겁니다. бурхантай уулзахыг хүсдэг байна. 그러죠? Тэгдэг 그럼 үстэй. 하나님 어떻게 만나요? Тэгвэл бурхантай яаж уулзах вэ? 그래서 그 그림자로 성막을 주시는 거예요. За тийм учраас түүний сүүдэр болгож ариун байхныг өгсөн байна. 근데 그 성막을 만들려면 많은 물질이 필요한 거예요. За гэхдээ ариун байхныг хийх юм бол маш их их материал шаардлагатай. 맞았죠? 35장입니다. 출애굽기. За гэтлээс 35 дугаар бүлэг байна. 5절부터 5 дугаар ишлэлээс 먼저는 9절까지 9 ишлэлүүдтэй 여기서 읽어드릴게요. Дундаасаа эзэн хандив ав. Өөхийг зүрхнээсээ хүссэн хүмүүр эзэнд хандив авчраг. Тэдгээр нь алт мөн хүрэл хөв нэг ягаан час удаан даав. Нани нэгсэн майлах
Ямааны хялгас, улаанаар булсан хуцын арьс, далайн гахаан арьс, хойс мод, гэрэлтүүлгийн тос, тослох тос ба аялын удалгаа зориулсан үнэлтэн, судалт гартаан чулуунууд, мөн ипод болон цээживцэн суулгах чулуунууд болоо. 이스라엘 백성들에게 너희 백성이 이걸 가지고 오게 하라고 했습니다. За тэгээд Израильчуудад та нар эднийг авчирэй гэсэн. 왜? Яагаад вэ? 성막을 만들기 위해서요. Ариун байхан буюу асрыг байхын тулд. 근데 잘 생각해 보셔요. За тэгтээ сайн бодож үзье. 이런 것들 정말 귀한 것들이잖아요. За энд гарч байгаа зүйлсүүд их олдоход биер ховор нандин зүйл байна. 그렇죠? Тийм байгаа үстэй. 노예들이 가지고 살 것들이 아닙니다. За бас боол хүмүүсийн эзэж хэрэглэгч зүйл биш. 노예성을 그래서 만들기는 했겠죠. За яг боол байхдаа эднийг өөрсдөө хийдэг байсан баг. Тийм ээ. 애굽의 사람들을 위해서 만들긴 했을 거예요. Египтийн хүмүүсийн төлөө энийг хийдэг байсан баг. 근데 그들이 소유하기도 어려웠을 겁니다. За гэхдээ энэ зүйлсийг өөрсдөө эзэмшнэ гэдэг нь амар биш ээ. 근데 성막을 위해서 이걸 필요하니까 하나님께 가지고 나오도록 했던 거예요. За гэтэл ариун байхан гэмээр баригдахад энэ хэрэгтэй учраас бурхан эднийг авчираа гэсэн. 자, 이 귀한 것들을 가지고 오게 하라 그랬습니다. За энд ховор дандан зүйлсүүдийг авчираа гэсэн. 어떻게 했을까요? За тэрүүд яасан бол 21절부터 21-р ишлэлээс 29절까지 29 хүртэл. 또 읽어드릴게요. За мөн уншиж өгье. 여기서 한 절 여러 가지 읽습니다. За эндээс нэг ишлэлийг та бүхэн нэг ишлэлгээд ээлжлээд уншия. Зүрхэн хөдөлсөн хүн бүр сэтгэлээсээ хүссэн бүхэн ээж уулзалтын майхны ажилд болон бүх үйлчлэлд мөн ариун хувцснуудад зориулж эзэнд хандив авчрав. Хүнчлэн хүүхний ягаан часуулан даавуу нарийн нэгсэн майланг ямааны хялгас улаанаар будсан хуцын арьс далайн гахаан арьс эзэмшдэг хүн болгон авчрав. Бүгдээ хандив хүн болгон эзэмшдэг тэрийг авчирч. Өөрсдийн ямар нэгэн ажил зориулдаг хойс мостой бүгд Үйлэнд уран эмэгтэйчүүд гараараа ээлсэн болгоно буюу хүүхний ягаан часуулан даавуу нарийн нэгсэн майлангыг авчрав. Бүх өдөртөгч судалт гартаан чулуу мөн ипод болон цээживчийн суулгах чулуунууд эзнээс хийхтэн гэж Мосегоор дамжуулан тушаасан бүх төрлийн ажилд зориулан зүрхэндээ хөтлөгдсөн Израилийн хүүгүүд болов эрэгтэй мөн эмэгтэй хүн бүр эзэн сайн дурын өргөлийг авчрав. 재밌죠? Сонирхолтой байгаа юм тийм. 성막을 위해서 그거를 가지고 오라고 했더니 За энэ ариун байхан асрын төлөө эдгээр зүйлсийг авчраа гэдэг. 마음이 감동된 사람은 다 즐거이 가지고 왔다고 되어 있습니다. Зүрхэнд хөдөлсөн бүх бүр баяртайгаар авчирч өгсөн гэж. 마음이 감동된 자와 자원하는 자가 됐습니다. За зүрхэнд хөдөлсөн хүн мөн сэтгэлээсээ хүссэн бүхэн ирж гэж байна. 22절에는 22 дээр 가스핀과 귀걸이와 가르치와 목걸이와 여러 가지 금품을 가져갔다. за маш олон тийм ээ зүйл, эм, бөгөөж гээд олон алтан эдлүүдийг авчирсан. 23절에는 23 дээр 청색, 자색, 홍색하는 실과 배실과 염소털과 그랬습니다. хүүхний ягаан часуулан даавуу нарийн нэгсэн байлан ямааны хялгас гэж байна. 우리 여자분들 За эмэгтэйчүүдээ 다 좋아하잖아요. бүгдээрээ хувцсан дуртай тийм ээ. 또 뭘 좋아합니까? Бас юун дуртай вэ? 널널. Ноолоор дуртай. 여기 염소털 여기. Ямааны хялгас гэж байна шүү дээ тийм ээ. 그렇죠? Тийм байгаа сте. 귀한 거 다 가지고 오는 거예요. Тэр бүгд хамгийн үнэтэй зүйлсүүд авчирсан байна. 36장 36 дугаар бүлэг 5절부터 7절까지 5-аас 7 хүртэл 같이 읽어봅시다. хамтдаа уншицгаая. Мосед хийхтэн гэж эзний тушаасан ажил үйлчлэлд хүрэх хэрэгцээнээс илүү ард түмэн авчирч байна гэв. Тиймээс Мосе тушаасан ба тухайн даяар эрэгтэйч бай, эмэгтэйч бай, ямар ч хүн цаашид ариун газрын хандлагт юу ч хүн хийтүгэ гэж тунхаглав.
Ийхүү ард түмнийг хандив авчирхыг болиулав. Учир нь тэдэд байсан зүйлс нь хүрэлцэнтэй бөгөөд бүх ажлыг дуусгахад хангалттай их байв. 와. 여기 어제 왔더니 저기 뭐지 옷 판매하더라고요. За өчигдөр бас ирсэн чинь ээжүүд маань хурцны голтой авуулж ирсэн. 많이 가지고 오셨더라고요. За маш их хурцас авчирсан байлээ. 즐겁게 가지고 오는 거예요. Бүгдээрээ баяр хөөртэйгээр авчирсан. 그렇죠? Тэгсэн баг тийм ээ. 주님의 일에 쓰임을 받는다고 하니까 가지고 오는 거죠. Тэр эзний ажилд хэрэглэгнэ гэж байгаа учраас нь авчирч өргөсөн байна. 이스라엘 사람들이 가만히 있었어요. Тэр Израильчууд цүлд байхдаа ингэсэн. 너무 많아요. 그만 가지고 계세요. 그랬죠? За үнэхээр их байна. Одоо битгий авчраа гэж тохиолдсон байна. 그렇죠? Тийм байгаа юм. 너무 많아서 Маш их байгаа учраас 적설해. 그만 가지고 와요. одоо болио гэсэн байна. 쓰고도 남으면 있다고 돼 있죠? За тэгээд бүр хэрэглээд хүрэлцээтэй дуусна үлднэ гэсэн. 보세요. 하나님은 이스라엘 백성들과 죄로 인한 것을 다 화목시키고 즐겁게 만나서 영원한 천국까지 들어가길 원하셨어요. За бурхан Израильчуудтай уулзаад тэдэнтэй эвлэрээд гимнүглийг нь уучиж хүүхэд хамтдаа баяр хөөртэй байх хүссэн. 그래서 애굽에서 은금 패거들을 가지고 나오게 했던 거예요. За тийм л учраас Египтээс алт бомбог эдээс хувцсуудыг авчруулсан байна. 근데 그걸 몰랐던 이스라엘 백성들은 Гэтэл энэ үйл явдлыг мэдээгүй байсан Израильчууд 두려움 때문에 자기들을 위해서 그 무상을 만들었던 거예요. айснасаа болж өөрсдийнхөө төлөө алтан дуулчих шүтээнийг бүтээсэн байна. 하나님은 자기 백성과 영원히 살도록 성막을 만들려고 준비한 건데 За харин бурхан бол тийм ээ өөрийн ард түмэнтэй мөнхөд хамт амьдрахын тулд асар буюу ариун байхныг бариулах гэж байсан. 그 목적을 몰랐던 거죠. Гэтэл энэ зорилгыг нь мэдээгүй. 모세가 내려와 보니까 За Мосе бууж ирээд хартал 그 무상 앞에서 춤추고 놀고 하는 겁니다. за тэр алтан дуулын өмнө Израильчууд бүжиглэж дуулж наригж байсан. 어떻게 해요? Тэгвэл яасан бэ? 완전히 Яасан? 10계명을 깨트려 버립니다. Хамгийн түрүүнд тийм ээ авч ирсэн 10 хуйлаа шидэд хагалдаг. 이 백성은 어리석고 목이 곧아서 이 계명을 지킬 수 없다라는 거예요. Энэ ард түмэн зөрүүд гүжүүс тул энэ хуулийг сахиж чадахгүй гэсэн. 그렇죠? Тэгсэн биз дээ? 그리고 어떻게 합니까? Тэгээд яасан бэ? 그 무상 소 가지고 와. Энэ алтан дуулыг авч ирээ гэсэн. 그리고 가루로 내버렸어요. 가루로. За тэгээд түүнийг бутсан. 출애굽 32장 32 дугаар бүлэг 19절 20절 19 20 дугаар бишлэг. 여기 사절 여러분 읽어요. За би эндээс нэг уншаа та бүхэн дараагийн ишлэгийг уншия. Мосе хаан дэрт мөцөө туулыг мөн бүжиг цэнгэлийг харав. Тэгээд Мосегийн өөр дүрлцэн гартаа буй хартангуудын уулын бэлд шидэж хаглан бодлоо. 돌 10계명을 먼저 깨버렸고 За эхлээд тэр 10 хууль буюу тушаалыг хаглан бодсон. 금송아지를 불사나 부숴 가루를 만들어서 물에 뿌리고 그 물을 이스라엘 백성 마시게 했어요. За түүний дараа тэр алтан дуулыг авч шатаа нунтаглаж бодлоо. Усанд цачиж Израильчуудыг өө гэсэн байна. 잘 보세요. Сайн хараарай. 자기들이 만든 자기들의 신을 부숴버렸어요. За өөрсдийнх нь тийм ээ өөрсдөө хийсэн тэр бурхныг нь буталж нунталсан. 심지어 가루를 만들어서 물에 뿌려서 그걸 물 마셔버렸어요. За бүр цаашдаа тэр алтан дуулыг нунтаглаад усанд хийгээд өө гэсэн байна. 그 금송아지 진짜 신이라면 Тэр үнэхээр алтан дуул нь жинхэнэ бурхан бол. 가만두겠어요 그 백성들을? Тэр ард түмний зүгээр алхах байсан болов? 네? 가만두겠어요? Зүгээр алхах байсан болов? Цаагаад тийм ээ хөдөө штэ. 무슨 일이 일어났어요? Тэгэл юу болсон бэ? 아무 일 안 일어났어요. Юу ч болоогүй. 진짜 구원받는 사람들은 За үнэхээр аврагдсан хүмүүс 먼저는 이 우상 보고 내가 어리석었구나 그걸 느꼈습니다. за хамгийн түрүүнд тэр шүтээнүүдийг хараад би муухай байжээ гэдгийг явахаардаг. 우리 같이 하루는 교회가 1월달 대집회, 2월달 또 집회, 3월달 노인 집회, 4월달 중고등부 집회, 그리고
또 4월 말 5월 초에 성지팀 오셔서 집회했어요. За манай хар орж чуулган маань 1 сард семинар хийсэн, мөн 2 сард семинартай байсан, 3 сард ахмад, 4 сард сурагчдын семинар, мөн 5 сард сайн мэдээний баг ирээд семинараа хийсэн. 이 지난주에 또 성경 집회했어요. За мөн өнгөрсөн 7 хоногт тийм ээ цуглаан семинар хийсэн. 그러면서 일어난 일이 하나 있어요. За энэ үйл явдлаас бий болсон нэг зүйл байгаа. 한 가정에 신방을 났더니 За нэг айлчлаар очдог. 내가 이 무상 때문에 지금까지 떨고 살았어요. Тийм ээ би энэ шүтээдээсээ болоод нүдийг хүртэл айлч ичирч амьдарч ирсэн. 보이는 데서 다 치웠더라고요. За тэгээд бүр тийм ээ нүд тавьсан байсан газраасаа нүднээсээ холдуулаад зайлуулчихсан байсан. 무상은 아무것도 아니에요. Тэр энэ шүтэн болоод юу ч биш ээ. 그렇죠? Тийм ээ. 그냥 사람이 자기 위로를 받으려고 만들어 놓은 것뿐이에요. За зүгээр л хүн өөрийнхөө сэтгэлийг тайлбарлахын тулд хийж тавьсан зүйл. 금가루 만들어서 마셨던 사람들이 그게 진짜 신이었다면 그러면 다 죽었을 거예요. За энэ алтыг хайлуулж нутаглаж усан хийж уусан хүмүүс тийм ээ. Үнэхээр энэ алтанд бол бурхан байсан бол өгөх байсан байх. 하나님은 그게 신이 아니라는 걸 알려주기 위해서 모세를 통해서 그렇게 하라고 한 겁니다. За гэтэл бурхан түүнийг нь бурхан биш ээ гэдгийг мэдүүлэхийн тулд Мосегоор ийхүү хийлгэсэн. 그리고 모세가 다시 시내 산에 올라갑니다. За тэгээд Мосе дахин Синай улс руу гардаг. 그리고 40일 있다 다시 내려와요. Дахин дэн чонсны дараа бууж ирдэг. 그리고 성막을 만듭니다. За тэгээд асрыг барьж эхэлдэг байна. 성막을 만들어서 이스라엘 백성들에게 죄를 지으면 그 죄 깨달은 사람이 깨끗한 짐승을 잡아서 피를 가져와서 지성소에 뿌리도록 했어요. За тэгээд ариун байхныг бариад Израильчууд хойштоо гим нүгэл хийх юм бол гим нүгэл хийсэн гэдгийг ухаалсан хүн цэвэр амьтныг авчираад тэр бурхны өмнө тийм ээ дахин өргөөд ариунаас ариун газар цусыг нь цацдаг болсон. 그래서 이스라엘 백성들과 하나님이 화목하게 만나서 영원한 삶을 살 수 있는 길을 만들어 주신 거예요. За тийм учраас Израильчууд бурхантай эвлээд мөнхийн мөнгөд хамтдаа амьдарч чадах тэр замыг нээсэн байна. 그것을 위해서 은국회물을 애국에서 가지고 나올 수 있도록 했던 거예요. За үүний тулд Израильчуудыг Египтээс гаргахад нь алт мөнгөн эдлүүдийг нэхэж гарч авчруулсан гэсэн. 이스라엘 백성들은 즐겁게 하나님의 성막을 위해서 드렸던 겁니다. За тэгээд Израильчууд бурхны ариун өргөөний ариун байхны төлөө баяргүйтэйгээр түүнийг өргөсөн. 잘 보세요. За харин 마음이 세상에 있으면 하나님이 진짜 원하는 것을 기다리지 못해요. за зүрх сэтгэлд энэ ертөнцид байвал бурхны хүсэж байгаа зүйлийг хүлээж чадахгүй. 그렇죠? Тийм ээ. 조금만 더 기다리 이스라엘 백성들이 기다렸다면 Израильчууд дахиад жаахан хүлээсэн бол 책망을 받지 않고 즐거운 마음으로 성막도 만들었을 거예요. зэмлүүлэхгүйгээр баяргүйтэй сэтгэлээр нь асрыг барих байсан. 여러분들이 이제 이 세상에 살면서 За та бүхэн энэ дэлхий дээр амьдрахдаа 죄 때문에 гим нүглээсээ 인생의 힘든 것 때문에 өөрийнхөө амьдралын зовлонгоос болж 그리고 죽음 때문에 за мөн үхлээс болж 얼마나 좋은 삶을 사셨습니까? хэр их түүндээ боолчогдож явдирсан бай. 그렇죠? Тийм ээ. 하나님을 진짜 몰랐을 때는 Бурхныг мэдээгүй байх үедээ. 무당한테 좋은 걸 타고 За тэр бөөнөр очиж боолчогдож байсан. 남한테 좋은 걸 타고 Ламын доор очиж боолчогдож 저 байсан. 사람들이 물려준 그 힘 때문에 우상 때문에 좋은 걸 타고 Өвд эцэсэн дэмээ уламжлагдаж ирсэн гэж хэлж байгаа. Тэр шүтээний өмнө боолчогдож байсан. 그렇죠? Тэгсэн биз дээ. 그러면서 뭘 기다리셨습니까? За тэгэх үедээ юу хүлээсэн бэ? 진짜 평강이 있을까 없을까? Жинхэнэ амар тайван байх болов уу үгүй болов уу? 진짜 하늘나라가 있을까 없을까? Жинхэнэ тэр тэнгэрийн ус байх уу үгүй юу? 영원히 안전한 세계는 없을까? Мөнхийн амар тайван ертөнц байх болов уу? 사랑하는 가족과 영원히 만날 수 있는 방법은 없을까? Хайртай гэр бүлтэйгээ мөнхөд хамт байж уулзах тийм арга байх болов уу? 기다리지 않았어요? Түүнийг хүлээгээгүй юу? 전 기다렸어요. Би бол хүлээсэн. 그런 세계가 있을까? Ийм ертөнц байгаа болов уу? 찾았어요. Хайсан. 근데 답을 찾지 못하고 당황했어요. За гэхдээ хариултаа олж авч чадаагүй төөрөлдөж байсан. 근데 이 성경 말씀을 통해서 За гэтэл Библийн үгээр 예수님을 만나고 Есүстэй уулзсан. 영원한 행복을 얻었어요. Мөнхийн аз жаргалыг олж авсан. 그럼 우리가 무엇을 기다립니까? За тийм бид бүхэн одоо юу хүлээж байгаа вэ? Юу хүлээж байгаа вэ? 주님 다시 옵니다. Эзэн дахин ирэх өдрийг. 그렇죠? Тийм эстэй 천국에서의 삶. Яваачиндаг шагналыг 그거 기다리잖아요. түүнийг хүлээж байгаа. 그리고 이 땅에 살면서는요. За тэгээд энэ дэлхий дээр амьдрахдаа 읽어보세요. энэ шилийг уншия.
Надад 은혜를 어떻게 갚을까? энэ нэгүслийг нь би яаж төлж буцаах вэ? 그렇죠? Тийм биз 그 дээ. 마음이 들어요, 안 들어요? Ийм сэтгэл төрдөг үү юу? 그렇죠. Төрдөг. 이 성경에 보면 За Библиэрээс харуул. 하나님이 기다리는 건 참 기다리는 사람이 있고 За Бурхны тэр хүлээлтийг үнэхээр сайн удаан төвчөж хүлээсэн. 잘 기다리지 못한 사람도 있어요. За гэхдээ хүлээж чадаагүй хүмүүс бас 이사야서 Исая намтай 30장 18절을 보겠습니다. 30 дугаар бүлгийн 18 гарыг. 장 18절 Чин 18 дугаар эшлэл 같이 읽습니다. хамтдаа уншийе. Эзэн танаас нэгүсэлгүй хандан хүлээж байна. Тиймээс танаас өршөөл үзүүлэн өдөрт байж байна. Учир нь эзэн шударгасны бурхан түүний хүлээсэд бүгд ерөөлдөг. 여호와께서 기다리시나니 너희 은혜를 베풀려 하시니요 Эзэн та нарт нэгүүлсэнгүй хандан хүлээж байна. 일어나시는 이들이 긍휼히 여기려 하시니라. Тэр та нарыг тийм өршөөл үзүүлэн өдөрт байж байна. 여호와는 공의 하나님이시라. Эзэн шударгасны бурхан. 잘 보세요. Сайн хараарай. 십계명을 주시고 10 өгсөн. 그 공의대로 심판하시는 하나님이 Тэр шударгасныхоо дагуу шүүдэг бурхан. 바로 성막을 주시고 Мөн ариун байхныг асрыг өгсөн. 하나님과 화목하기를 주신 거예요. За тэгээд бурхандаа эвлэрэх замыг өгсөн байна. 공의의 하나님이시지만 За бурхан бол шударгач гэсэн 우리를 위해서 대신 자기 몸을 주실 것을 약속해 주시는 겁니다. бидний төлөө өөрийнхөө биеийг өгдөө гэдгээ амласан. 이스라엘 백성들은 그걸 기다리지 못한 거예요. Харин Израильчууд үүнийг хүлээж чадаагүй. 왜? Яагаад вэ? 어리석어서 Мөнхөн байсан учраас. 우리는 이 사실을 깨달은 사람들입니다. За бид бүхэн энэ үднийг ухаарсан хүмүүс. 그렇죠? Тийм биз дээ? 6,000년 인류 역사 속에서 하나님이 이 말씀 대로 배우셨어요. 6000 жилийн туршид байгаа энэ түүхэнд бурхан үргэлж өөрийн үгийг биелүүлсэн. 그리고 예수님이 공중에 오셔서 구원한 사람들 데려갔다고 했습니다. За тэгээд дахин Есүс агаар мандал дэрч аврагдсан хүмүүсийг дагуулan явнаа гэсэн. 우리는 그걸 기다리는 거예요. За бид бүхэн үүнийг хүлээж байгаа. 기다리는데 이 땅에서 우리에게 또 놀라운 기회를 주셔요. За хүлээж байгаа ч гэсэн энэ газар дээр бидэнд маш гайхалтай боломжийг өгсөн. 왜 기회를 주실까? Яагаад боломжийг өгсөн бэ? 데살로니가전서 5장 10절에는 1-р Тесалоник 5-ын 10-д 예수님이 십자가 못 박히신 것은 우리가 하나님과 영원히 살게 하라고 돼 있어요. Есүс загалмайн дээр цовлогдсон бид бурхантай бүгд хамт амьдрахын тулд юм аа. 근데 디모데후서 2장 10절에는 За харин 2-р Тимот 2-ын 10-д 우리를 구원해 주신 것은 биднийг аварсан нь 영원한 영광도 함께 주시려고 하고 있어요. бидэнд мөнхийн алдрыг хамт өгөхийн тулд юм аа гэсэн. 구원은 공짜지만 Тэр аврал бол үнэгүй боловч 영광은 공짜가 아닙니다. алдар суу бол үнэгүй биш ээ. 잘 기다리면서 Тэр сайн хүлээж 내가 있어야 될 곳에 반드시 있고 би өөрийн байх ёстой газараа байж 있으면서 정말 내 마음의 은혜를 깨달은 것을 은혜 갚으려고 노력하는 그 삶 속에서 영광이 있는 거예요. мөн хүлээж тэр газартаа бурхны нэгүсэд хариулъя гэж амьдарч байгаа амьдрал алдар суу байна. 읽어보죠. Энийг уншия. 내가 사는 목적이 이제 복음을 전하는 거라는 겁니다. За одоо миний амьдарч байгаа зорилго маань энэ сайн мэдээг тунхаглах байна. 잘 기다려야 돼. Тэгэхээр хүлээх хэрэгтэй. 창세기에 보면 Эхлээд номон дээрээс харуул. 노아에게 120년 후의 심판을 이야기했습니다. За Новод 120 жилийн дараа болох шүүлтийг хэлж өгсөн. 그리고 노아에게 방주를 만들라고 했어요. За тэгээд Новод зав хүүч онгоцыг үтээ гэсэн. 창세기 6장과 7장의 내용 중에 보면 За эхлээд 6 дугаар бүлгийн агуулгыг харуул. 노아가 어떻게 했냐면 Ново яасан бэ? 여호와의 명하신 대로 하였더라. Эзний тушаасан ёсоор гүйцэтгэжээ гэсэн. 여호와가 명하신 대로 다 하였더라 그랬어요. Эзний тушаасан ёсоор бүхнийг гүйцэтгэжээ гэсэн. 그러죠? Тэгсэн биз дээ? 우리에게 하나님을 기쁘시게 할 것이 무엇인지 성경을 통해서 말씀하셨어요. Тэр Библиэр дамжуулаад бид бүхэн Бурхныг яаж баярлуулж чадах вэ гэдгийг бичиж үлдээсэн байна. 첫 번째, Хамгийн нэгдүгээр 지나간 과거 버리고 өнгөрсөн дэх
тэр үйл явц өнгөрснөө үлдээ гэж. 우리의 정욕대로 살던 거 버리고 Бид нэр өөрсдийн бахадын хүслийн дагуу амьдарч байсны цаг үеэ хаяа. 새 옷을 입는 것처럼 Шинэ хувцсыг өмсөж 새 байгаатай 사람이 되어서 шинэ хүн болоод 예수님을 어떻게 말씀하시는지 Есүс юу гэж айлтж байгаа. 그 말씀을 찾아서 따라가는 삶이라고 돼 있어요. Тэр үгийг нь хайж олоод тэр үгийг дагаж амьдраа гэсэн. 잘 기다리면서 Гэт сайн хүлээж 아브라함을 보세요. Авраамыг хараарай. 하나님이 떠나는 곳을 떠났습니다. Бурхны яв гэсэн газраас явсан. 그렇죠? Тэгсэн биз дээ. 떠나라고 할 때 약속한 것이 있어요. Явгийн үед нь амласан зүйл. 그 중에 하나가 Тэр дундаас нэг нь 너를 통해서 후손이 하늘의 별과 같이 많아질 거라고 돼 있어요. за чиний өөр удамын тэнгэрийн одод бидтэй маш ихээр олжрох болно гэсэн. 5년 뒤나 10년 뒤나 자녀가 없어요. За гэтэл 5 жил 10 жил өнгөрлөө өөр хүүхэд байхгүй наа. 그러니까 아브라함이 뭐라고 합니까? За тэгээд Авраам юу гэсэн бэ? 종을 통해서 내 유업을 이어달라고 했어요. За тийм ээ энэ зарцаг эхнэр нь энэ зарцааг минь дамжуулаад надад үр хүүхдийг үлдээ гэсэн. 그렇죠? Тэгсэн биз дээ. Зарц гэсэн тийм ээ. 하나님 그거 아니야 그랬어요. Гэтэл бурхан энэ биш ээ. 사라가 За Сара. 그럼 내 목종을 통해서 자녀를 낳으라고 목종을 줬어요. За тэгвэл миний татварыг дамжуулаад тийм ээ үр хүүхдийг өгөөч гэсэн. 하갈이 아들을 낳았어요. Хагаар хүүд өгсөн. 하나님 뭐라고 했습니까? Бурхан юу гэсэн бэ? 임피시에 임피시에 그랬어요. За ингэж хэлсэн байна тийм ээ. 사라를 통해서 아들을 낳을 거야. Сарагаас төрсөн хүүхдээ халнаа гэсэн. 아브라함은 웃었고 Авраам ч хэлсэн. 사라도 속으로 웃었어요. Сараач дотроо инээсэн гэсэн. 하나님이 사라야 왜 웃었냐 그랬어요. За бурхан Сара чи юунд инээн гэсэн. 사라가 인정하지 않아서 안 웃었는데요. За Сара түүнийг үнэн шүү чадахгүй тийм ээ. Би инээгээгүй гэсэн. 네가 속으로 웃었잖냐? Чи дотроо инээсэн шүү 왜 дээ. 웃었어? Яагаад инээсэн бэ гэсэн. 제가 지금 나이가 몇인데요? За би ч одоо хэдэн настай байлээ. 89세요, 89세. 89-тэй тийм ээ. 근데 90살에 내가 아기를 낳는다고요? Гинтэл 90 настайдаа би төрн гинөө. 아니야. 사튼 거. 그때 하나님 뭐라고 하십니까? Тэр үед бурхан юу гэсэн бэ? 정녕 내년 이맘때 네가 아들을 낳으리라. Яг дараа жилийн үдийд чи хүү төрүүлнэ. 웃었지. Чи инээсэн биз. 그 아들 이름을 무슨이라고 해? 이삭이라고 해. За тэр хүүгийнхээ нэрийг инээмсэглэл буюу Исаак гэж нэрлэе гэсэн. 정말일까? Би юу? 정말일까? Үнэхээр болов. 아브라함도 그랬을 거예요. Авраам ч гэсэн баг. 정말일까? Яг жинхнээсээ болов. 그런데 배가 불러오잖아요. За гэтэл тийм ээ гиз томроо нэхсэн. 믿음이요. Юу болж байна? Юу болж байна? 정말 아이들 낳고 웃었죠? Үнэхээр хүүхэд төрүүлэн инээсэн биз дээ. 그렇죠? Тэгсэн биз дээ. 이삭이었습니다. 했어요. За Исаак 10 нас өнгөрсөн. 아브라함에게 За Авраам 야 이삭 한번 모리아산에 가서 나한테 바쳐라 그랬어요. за чи Исаакийг дагуулад Мориа ууланд очиж надад өргөө гэсэн. 아브라함은 야, 죽은 몸 같은 곳에서 하나님 주셨는데 죽여도 다시 살리고 그 후손을 이삭을 통해서 주신다고 약속은 그대로 하시는구나 그걸 믿었어요. За Авраам тийм ээ өгч байсан энэ биеэс үлдэл бурхан хүүхд төрүүлээд амьдруулсан юм чинь өгүүлсэн байсан ч бурхан амьдруулнаа гэж бурхан итгэсэн баг. 그렇죠? Тэгсэн биз дээ. 그 실제 3일기 가고 За тэгээ бодтой 3 өдрийн дараа очсон. 종들 놔두고 이삭과 함께 산으로 올라갑니다. За заснараа уулын бил орхиод Исаактай хамт ийж гарсан. 근데 놀라운 얘기를 아들이 하잖아요. За гэтэл хүүн гайхамар зүйлийг хэлдэг. 아와 불도 있고 나무도 있는데 재물 어디 있어요? Тийм ээ аава гал байна мөн мод байна. Тэгвэл дахин хаана байгаа юм бэ гэсэн. 아브라함이 뭐라고 해야 돼요? Авраам юу гэсэн бэлээ? 믿음이 없다며도요. Итгэлгүй байсан бол. 믿고 За гэтэл бурхан бэлнэ гэсэн. 단을 만들어 놓고 이삭을 결박해서 이어놓습니다. За дахин ширээгээ бэлдээд Исаакийг хүлээд дээр нь тавьсан. 그래서 Та гаргаж ирсэн тийм ээ. Яг ингэж зоолох гэж байсан. 하나님이 수답 하시죠. За бурхан зогс гэсэн байна. 아브라함은 하나님 온전히 경험한 거예요. Авраам бүрэн дүүрэн бурханыг мэдэрсэн. 하나님 말씀대로 하시는 거예요.
Бурхан өөрийн үгээ заавал биелүүлдэг юм байна. 우리도 Бид нэр ч гэсэн 구원은 받았지만 аврагдсан 성경은 믿는다고 하지만 Библи итгэдэг гэдэг. 성경은 온전히 믿지 못하는 경우가 있어요. За гэхдээ зарим үед Библиэд бүрэн дүүрэн итгэж чадахгүй юм байдаг. 그러죠? Тэгдэг үстэй? 그러죠? Тэгдэг үстэй? 하나님은 우리를 천국 가다만 하기 위해서 구원해 주신 게 아니에요. Бурхан биднийг зөвхөн яваачны оруулахын тулд аварсан юм шиг. 구원받은 그날부터 Аврагдсан тэр өдрөөс 하나님이 우리의 모든 것을 책임지시는 것이 구원이에요. Бурхан миний бүх амьдралыг, миний бүх зүйлийг хариуцж байгаа нь аврал. 그러니까 꼭 육신으로 쓰려고 잘못 구해서 못 받는 것이지. За бид нар харин өөрсдийнхөө шунлын төлөө өөрийгөө махонд зарцуулъя гэж гуйж байгаа учраас авч чаддаггүй. 하나님 다 주실 수 있어요. Харин Бурхан бол бүгдийг өгч чадaltaй. 우리가 먼저 그의 나라 그의 의를 위해서 시간과 재물과 내 재능을 드리지 못해서 못 받는 거예요. Харин бид бүхэн гагцгүй ихлээр Бурханы төлөө өөрийн амьдрал, өөрийн эд хөрөнгийг өргөж чадахгүй байгаа учраас авч чадахгүй байна. 아브라함은 잘 귀한 거 자식들 드렸어요. Авраам бол өөрийн хүүгээ хүртэл өгсөн. 그렇죠? Тэгсэн биз дээ? 다니엘이 За Даниэл 10대 때 포로로 바벨론으로 끌려갔어요. 10 наснда Вавилон руу голцолтой хүн болоод явсан. 하나님의 약속을 다니엘 기억했어요. За Бурханы амлалтыг Даниэл сансан. 그래서 성전을 향해서 달마다 하루 3번씩 기도했어요. За тийм учраас ариун өргөөрөө хандаад өдөр бүр 3 удаа залбирсан байна. 근데 나이 늙어서 За гэтэл нас өндөр болсон. 나라의 3번째 치리자를 하면서 За тэгээд улсынхаа 3 дахь тэмээ үеийг үзэн гэ. 한 달 동안 하나님께 기도하지 말라는 그 명을 했잖아요. За нэг сарын туршид хинтэж өөр нэгэд залбирч болохгүй гэсэн тушаалыг сонсдог. 그렇죠? Тийм биз дээ? 잘 생각해봐요. Сайн бодож үзээрэй. 나라의 셋째 자리까지 갔다는 거예요. За улсынх нь 3 дахь тэмээ захирагчуд гараад ирсэн. 하나님께 기도했던 이것이 이건 걸리는 죽거나 모든 것이 다 끝나는 건데 За тэгэхээр Бурханд залбирч байгаагаа харуулах юм бол тийм ээ амьдрал нь бүхэлдээ байхгүй болох юм. 그럼에도 불구하고 하나님의 약속을 믿었어요. За тийм байсан ч Бурханы амлалтад итгэсэн. 사자굴에 집어던지게 됩니다. За тэгээд арслангийн нөхөд шидүүлсэн байна. 그때 다니엘이 어떻게 해요? Тэр үед Даниэл яасан бэ? 하나님 믿잖아요. Бурханд итгэсэн. 그렇죠? Тэгсэн биз дээ? 사자굴에 던져주지만 하나님이 사자의 입을 막아버렸어요. За тэр арслантай нөхөнд шидүүлсэн боловч Бурхан арслангийн амийг байлсан байна. 동물은 하나님이 주관식 그런 거예요. Тэр ан амьтдыг ч гэсэндээ Бурхан захирч байдаг. 다니엘이 맛이 없었겠어요? За Даниэл тийм ээ амтгүй байсан юм болов 늙어서 хөгшин болохоор 밤새 다니엘이 아전했어요. тийм ээ шүнжэнгөө Давид сэрүү байсан. 다니엘이 하나님께 기도한 거예요. За тэгээд Даниэл Бурханд залбирсан. 우리는 생각하기를 За бид бүхэн 하나님이 다니엘을 보호하시면 사자굴에 들어가게 하시겠지. За Бурхан Даниэлийг хамгаалж байгаа юм чинь арслангийн нөхөнд шидүүлэхгүй баха. 우리는 그런 생각하잖아요. Бид нар бол тэгж боддог. 하나님 그게 아니에요. Гэтэл Бурхан тэгдэггүй. 사자굴에 들어가게 하지만 하나님 도와주는 거예요. Арслангийн нөхөнд хаяулсан ч шидүүлсэн ч Бурхан хамгаалж байдаг. 구원받은 우리가 За аврагдсан бид бүхэн 이 땅의 복음을 위해서 살아가는데 어려움이 많아요. энэ дэлхий дээр сайн мэдээний төлөө амьдрахад хүнд хэцүү бэрхшээл олон байна. 어려움에 들어가게 해야죠. Хүнд хэцүү нөхцөл байдалд оруулдаг. 뭘 보시는 거예요? Тэгвэл юуг нь харж байгаа юм? 하나님의 약속의 말씀을 믿고 있는지 그거 보시는 거예요. Бурханы амлалтыг өмнөд итгэж байна уу гэдгийг мань харж байгаа. 욥이 За явж 가장 부한 사람이었어요. хамгийн баян чинэл гэдэг юм 그 байсан. 하나님을 경외하는 사람이었어요. За мөн Бурханаас имэндэг байсан. 마귀가 와서 가진 게 많으니까 하나님 경외하지 그랬어요. За бужаас Бурхан дээр ирээд тийм ээ. Маш олон зүйлийг илж байгаа учраас л Бурханаас имэндэг штэ гэсэн. 생명 그만두고 다 제발 처바라 그랬으니까. За гэтэл амийг чи хүрч амьдад хүрч болохгүй харин бусад бүх зүйлийг нь чи мэдээ гэсэн. 가진 재물 10,000년 다 죽었어요. Өөрт нь байсан бүх эд хөрөнгө 10 хүүхэд бүгд нь өссөн. 주신 자도 하나님이시고 취하신 자도 하나님이라고 했어요. Тэр үед нь өгснөө чи эзэн, буцааж авч авсноо чи эзэн гэсэн. 우리는요. 몸 조금만 아파도요. За бид нэр бие маань жаахан л өвдгөд. 또 하나님인데 하나님 나한테 왜 이러세요? 그럽니다. Би Бурханд итгэж байхад Бурхан яаж байгаа болоо гэдэг. 트레스 문구만 없어도요. Туристний мөнгө байхгүй.
저 하나님 섬기는데 왜 그러실까 겁니다. Тэгвэл түрээсээ мөнгөгүй байлаа. Тэгвэл би бурханд ингэж үйлчилж байна. Яагаад бурхан надад ингэж хандаж байна гэдэг. 하나님 저큰 뜻이 Тэр бурхан тэгээ хөдөлгөж байна. Илүү том хүсэл байна гэсэн. 그래야 그래. Тийм үгүй юу? 큰 뜻이 Илүү том хүсэл бурханд байна. 정말 하나님을 믿는지 보시는 거예요. Үнэхээр бурхан итгэж байна уу гэдгийг харж байна. 여기 아내가 하나님 욕하고 죽으라 했어도 믿음의 순전함을 지켰어요. За Йовын ихнэр тийм ээ. Йовыг чи бурханыгаа хараагаад үхээ гэж хэлсэн хүртэл Йов бурханд дуулууртай байсан. 끝내는 하나님이 나타나셔서 За эцэст нь бурхан гарч ирж 창조주 하나님이 계시다 үдээч бурхан байлаа. 알려주십니다. Түүнийг мэдүүлсэн байна. 그리고 배로 모든 것을 주십니다. За тэгээд бүх зүйлийг нь хоёр дахин буцааж өгсөн. 자녀도 연령 다시 주십니다. 10 хүүхдийг ч гэсэн дахин өгдөг. 그래 야고보서 5장에 욥에 대해서 이렇게 이야기해요. За гэтэл Яаков 5 дугаар бүлэг дээр Йовын талаар ингэж хэлсэн байна. 야고보서 5장입니다. Яаков 5 дугаар бүлгийг сарыг 7절부터 7 дугаар шүтээс 11절까지 11 хүртэл. 여기서 한 절 여러분 한 절 마지막 같이 읽어요. За хурдаас нэг ишлэл, та бүхэнийг ишлэлгээд сүүлийн ишлэлийг хамтдаа уншийе. Тиймээс ах トゥ нараа эзнийг эрэг хүртэл төвчээртэй байлтун, харавтун, тариачин хүрсний үнэт үр жимсийг хүлээж эрт ба оройтсон борог ортол тесвэрлдэг шүү дээ. Энд бас төвчээртэй бай. Эзний эрх нь ойрцсон тул зүрхээ чангал. Ах トゥ нараа та нар өөрсдөө шүүгдэхгүй тулд бие биенийхээ эсрэг бүх гомдол, харавтун, үүдэн дээр шүүгч зогсож байна. Алтуунараа эзний нэрээр ярьж байсан ишүүлжүүлэгчдийн зовлон ба төвчээрийн жишээр хогтон. Харагтун бид төвчнийг нь ерөөстэй тооцдог. Та нар Йовын төвчээрийн тухай сонсож эзний хийсэн төгсгөлийг харсан. Учир нь эзэн инээлээр дүүрэн нагаад өшөөнгүй юм. 농사를 짓는 사람들은 열매를 바라보고 여름을 지나고 가을을 기다립니다. За тэр үр тариаг тарж байгаа хүмүүс хүрээ суулгаад тийм ээ. Зуныг хүлээдэг юм уу? Намар болтол хүлээдэг. 그렇죠? Тэгдэг үстэй. 이슬비도 키고 기다리고 이슬도 기다리고 큰 비도 기다립니다. За эрт ба оройтсон бороо мөн шүүдрийг хүлээдэг аадар бороо хүлээдэг. 비는 하나님의 은혜를 의미해요. За бороо гэж байгаа нь бурхны нэгүслийг илэрхийлж байна. 그렇죠? Тийм үстэй. 이슬 같은 은혜도 있고 Шүүдэр адил нэгүсэл байж. 조금씩 내리는 은혜도 있고 За мөн баг ордог шиврээ бороотой адил 큰 нэгүсэл. 비가 내리는 은혜도 있는 거예요. Мөн аадар бороо шиг нэгүсэл байна. 그런데 Гэхдээ 튼튼한 나무는 бат бүх суулгагдсан мод. 큰 비에도 열매가 떨어지지 않습니다. Аадар бороо ороход ч үр жимсээ унагдаггүй. 바람에도 큰 바람에도 열매가 떨어지지 않습니다. Өчтөр салхи шуурсан ч үр жимс нь ундаггүй. 튼튼한 열매가 뭔지 아세요? За тэгвэл тэр бат бүх мод нь юу вэ? 우리 믿음이에요. 믿음. Бидний итгэл. 그렇죠? Тийм үстэй. 주님 오신 날을 기다리면서 Эзний эрэг өдрийг хүлээж 이 땅에서 무엇을 위해서 살아가야 되는지 그 믿음을 가지고 있는 사람인 거예요. би дэлхийд юуны төлөө амьдрах вэ гэсэн тэр итгэлийг өөртөлсөн хүн. 8절에 Хайргаар ишлээ. 너희도 길이 참고 마음을 굳게 하라 주의 강림이 가까우시리라 했습니다. Та нарч бас төвчээртэй бай. Эзний эрхэнд ойрцсон тул зүрхээ чангал. 11절에 11. 보라 인내하는 자는 네가 복되다 하거니와 욥의 인내를 들었고 주께서 하신 결과를 보았거니와 Харавтун бид төвчснийг нь өрөөлтөж тооцдог. Та нар Йовын төвчээрийн тухай сонсож эзний хийсэн төгсгөлийг харсан. 주는 가장 자비하시고 긍휼히 여기시는 자시니라. Учир нь эзэн инэрлэр дүүр нагаад өршөөгний юм. Эзэн гарцаагүй юм байна. 하나님이 때가 되면 모세를 시내산에 데려가게 했던 것처럼 За бурхан цаг нь болоход Мосыг Синай уулнаас буулгасантай адил. 주님 반드시 오십니다. Бурхан гарцаагүй их болно. 왜 오셔요? Яах гэж ирэх вэ? 베드로서 2장에 1-р Петр 2 дээр 우리가 데리러 오십니다. биднийг дагуулсан явахын тулд ирнэ 두 гэсэн. 번째 오실 때는 죄와 상관없이 우리를 데리러 오십니다. Хоёр дахь үзэгдэхдээ гин нүглээс ангид бид бүхнийг дагуулсахын тулд ирнэ гэсэн. 우리를 그날을 기다리는 거예요. За бид бүхэн тэр өдрийг хүлээж яа. 기다리면서 복음을 전하는 겁니다. За хүлээгээд бид бүхэн сайн мэдээг тараадаг.
없이 깨끗한 마음으로 복음을 위해 살다가 Ямар ч уус эвгүй гимцэмгүй зүрхсэглэлээр сайн бидний төлөө амьдарч байгаа. 우리의 시민권은 어디 있어요? За бидний иргэний хариалт хаана байгаа вэ? 어디예요? Хаана вэ? Тэнгэрийн ус. 저 하늘에 있잖아요. Тэнгэрт байгаа. 하늘에 쌓아두라고 마태복음 6장 말씀하셔요. Матай 6-р бүлэг дээр ч мөн тэнгэрт хураа гэсэн. 하늘에서 어떻게 쌓아둘까요? Тэнгэрт яаж хураах вэ? 여러분이 기도하는 것, Та бүхний залбирал, 여러분이 하나님 말씀 사모하는 것, 믿는 것, Бурхны хүссэн тэмүүлж байгаа, Библи уншиж байгаа, 형제자매들과 깊은 교제를 하는 것. ахан дүүсийн хүн үнцгийг нөхөрлөж байгаа нь 이제 여러분도 언제 시작할지 그건 시작할 겁니다. за мөн хизээгийг мэдэхгүй ч яг маань байлгаа хэлүүлнэ. 그를 위해서 내 시간과 재물과 능력을 두게 드리도록 기도하는 거예요. Тэр түүний төлөө өөрийнхөө цаг хугацаа эд хүрэнгийг өргөхийн төлөө залбирах байна. 그렇죠? Тийм эстэй. 여기 조승우 목사님이요. За Жуулсан пастор маань 아침에 여기 와서 공부를 못했어요. 아침에 여기 와서 공부를 못했어요. за өнөөдөр өглөө ирээд тийм ээ. Эд одоо дамжуулж сурч чадсангүй. 조승우 목사님 매일 아침에 여기 와서 공부해야 되는데 못했다고. 왜? 9시에 문 열잖아요. 여기. Одоо өглөөний хичээлд одоо пасторд ордог байхгүй юу? Гэтэл манай Жуулсан пастор маань өглөө 9 цагт чуулганы байран дээрээс өглөөний хичээлдээ орж чадаагүй. Яагаад вэ гэхээр энэ байдлага маань Иесус нэг хаалга нээдэг учраас. 목사님이 오셔서 준비 다 해서 우리한테 이렇게 보내주는 역할을 하셨어요. За Жуулсан пастор маань өглөөний хичээлийн тэр линкийг одоо өөрөө нээгээд тэгээд одоо оруулдаг байсан байна. 근데 들어오면 시간이 늦어보니까 못 오는 거예요. За гэтэл тийм ээ энэ чинь Иесус хаалга нээж байгаа учраас эрт ирээд юмаа бэлдэж чадахгүй учраас ирч чаддаггүй байсан. 자기 어른들한테 Орчуулагч найдалгаараа 말아 어른들한테 야수 무슨 자기 내고 검도 피티기 없나래? 어렵지 너. 9시부터 10시까지 수업을 해요. тэр бид нар өглөө 9-өөс 10 хүртэл өглөөний хичээлтэй байдаг. 내 집이 아니니까 내가 마음대로 못해. Тэр миний гэр биш учраас би өөрийнхөө дураар бас байж чадахгүй. 10시면 나가야 돼. Орой 10 цаг болох бол бид нар бас гарах ёстой тийм ээ. 자기 교회를 가지면은요. За өөрсдийн чуулгантай бол 청년들이 청년들이 9시, 10시, 11시에 교회 나와서 제일 뭔가 많이 하는 시간이에요. за залуучууд бол тийм ээ шөнийн 9, 10, 11 гэж хамгийн их сүнээр ирж юмаа хийдэг цаг үе. 디모고요. Тийм үү? Тийм. 혼자야 디모고요. 백번이 어디 갔어? Түнгэсээс байх болсон. 보드카 그랬죠? Тийчээсэн биз дээ. 근데 그런 걸 못하니까 За гэтэл одоо тэгж чадахгүй болсон учраас 청년들이 가슴이 얼마나 아플까. залуучуудын сэтгэл ямар их өвдөж байгаа болоо. 그렇죠? Тийм биз дээ. 우리 하루는 교육대회는 청년들이 제발 봉사장님 가라고 했어요. За одоо тийм хараарынгийн залуучуудыг бол та нар яваач ээ гэж байгаа. 사모님 뭐 이배가 야채. 그런데 시원 아르링 아르고 이런 이런 참 일때도 이 배가 못 가는 거예요. Явж чаддаг байх тийм ээ. 그런 장소가 생겨보세요. За тийм газартай болвол 청년들이요 залуучууд 얼마나 좋아하는지 몰라요. ямар дуртай байх вэ? 교회가 내 가장 편히 쉴 것이고 교회가 내가 뭔가를 하나님을 위해서 드릴 수 있는 준비를 할 수 있는 그런 장소가 돼요. Чуулган маань тийм ээ. Миний хамгийн тухтай газар болоод миний хамгийн их бурхан цаг хугацаагаа өргөх газар. 그러잖아요. Тийм ээ тийм. 저희들 청년 24년 처음 시작할 때 청년이 11명이었어요. За 23 онд анх хэлгээ залуучууд 3 хүн байсан тийм ээ. 하루도 아니. 24 онд 하루. хар өрөө хэлгээд 제가 설교할 때 아로니쿠. за би үгийг дамжуулсан 11 хүн байсан. 제가 나가고 나니까 한 명 더서 바로 화요일 공리 교제했대요. За би тийм ээ ороонд хийсэн чи 12-уулаа болоод тэгээд нөхөрсөн. 엔딩 봉답 받았어. Элийн 3 нөхөрт. 그리고 리모델링 했어요. За тэгээд дотор засал хийсэн. 리모델링 끝나니까요. Дотор засал дуустал 30년이 넘어요. 30 гаруй хүн болж байгаа. 하나님 해주셔요. За бурхан ингэж бий болгодог бахан. 기다려주지 않아요? Тэр хүлээмдэж байгаа юм тест. 그렇죠? Тийм ээ. 그렇게 한바탕 신나게 이 아름게 그
그리고 니스의 복음 전에 보고 주님 만나야 되지 않겠어요? За тэгээд үнэхээр баян хөөртэй хүчтэйгээр бүгдээрээ энэ яармын нисэг сайн мэдээг тараагаад 그러죠? амьдрах хэрэгтэй тийм ээ. 그러죠? Тийм биз дээ. 울지트도 Үлзийд ч гэсэн. 울지트라고 얘기 안 했다고 안 쳐다보잖아요. Үлзийд гэж хэлэхгүй болохоор наашаа харахгүй тийм ээ. 그날이 빨리 오길 기도해 주셔요. За тэр өдөр хурдан болохын төлөө залбирая. 아셨죠? Ойлгоцгоосноо. 그 일을 위해서 또 여러분 기도해서 목사님도 빨리 오실 것 같습니다. За бас түүний төлөө та бүхэн ч гэсэн их залбирсан учраас пастор хурдан ирж явах шиг байна. 저도 이렇게 빨리 오실 줄 몰랐어요. За би ч гэсэн ийм хурдан ирнэ гэж мэдсэнгүй. 여러분이 기도 정말 많이 하셨나? Та бүхэн их залбирсан юм шиг байна. 그러죠? Тэсэн биз дээ. 기도하고 기다린 만큼 오시면 정말 큰 마음에서 하시기 바랍니다. За залбирч хүлээсэн чинээгээ та бүхэн ирэхээ болов нэг сэтгэлтэй болоод амьдрал цаагаасай гэж хүсэж байна. 기도하겠습니다. Та залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхамын талархлаа. 살아계신 하나님을 우리가 만났습니다. Амьд оршигч бурхантай бид уулзсан гэлээ. 역사를 주관하시는 하나님을 만났습니다. Түүхийг удирдан захирч байгаа бурхантай уулзсан гэлээ. 지옥 갈 수밖에 없는 나를 위해서 친히 십자가를 지신 예수님을 만났습니다. Хамруу явж байсан миний төлөө загасмай гүрсэн Есүстэй уулзсан гэлээ. 하나님은 우리가 구원받기를 간절히 기다리셨습니다. Бурхан та бид бүгдийг аврагдаасаа гэж чин сэтгэлээсээ хүссэн гэлээ. 이제 교회의 주인이 되셔서 Одоо энэ чуулганы эзэн болж 하나님의 말씀 우리를 교훈시키고 함께하기를 원하십니다. Бурхан та өөрийн үгээр бидэнд зааж сургамжлан хамт байгаасаа гэж хүсэж байна. 주님 오시는 그날까지 Эзэн таныг ирэх тэр өдрийг хүртэл 주님 만난 날을 기다리며 우리가 이 땅에서 영혼을 위해서 하늘나라에서 영광을 위해서 살아가도록 도와주십시오. эзэн тантай уулзах тэр өдрийг хүртэл бид бүхэн Тэнгэрийн улсыг харан амьдарч чадхаа туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.